Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala barımızdı özünü süygön. Jana Allah Ta'ala alarda süygön pendelerden kılgan bolsun dep Allah Ta'aladan surayız. Her bir Müslüman Allah Ta'ala'nı süygöngö, anı жақшы көргөнгө hareket kılat. Jana Allah Ta'ala meni жақшы görsün dep Allah Ta'alaga jakındap, özünü haramdan tayıp, Allah Ta'ala'nın buyruklarını atkarganga hareket kılat. Birok insan özü her bir adam men Allah Ta'ala'nı жақшы görömünbü. Çındap men Allah Ta'ala mağa densoluk berdi, bala çaka berdi, üy büle berdi, çıray berdi, mal düýnö berdi, şunda жақшы müçelerdi berdi, atane berdi, bir tuğan berdi, mansap berdi deyizbi. Uşul Kırgızstanda şunda koz yede jaratты deyizbi. Allah Ta'ala'nın nematlarının bardığını estep Allah Ta'ala'nı men dağı süýüşüm kerek. Birok çındığında men Allah Ta'ala'nı süýömünbü dep her birimiz özübüzden surap göröýlük. Egerde biz çındığında Allah Ta'ala'nı жақшы görsök, bizge bergen nematlarına ırazı bolup süýgön bolsak, oşol süýүүnün, Allah Ta'ala'nı жақшы görүүnün 10 belgisi bar eken. Orozonun ayağında uşul bir aydın içinde önügüge, özgörüge hareket kıldık. Oroza karmap, жақшы süýlep, sadaka berip, namaz okup, namazlarda uwagynda okup, жақшы жака oňulgonga hareket kıldık. Emi uşul orozonun ayağında har birimiz özübüzdü tekşerip göröýlük. Eň ele birinçi belgisi bul uşul Allah Ta'ala'nı tanıganga, İslam dini menen jaşaganga, bizdi baktılуу bolgonga ündögön, üýretgen jol başçybız süýüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de жақшы görüşübüz gerek eken. Egerde çındığında biz Peygamberimizi жақшы görsök, oşonda biz Allah Ta'ala'nı жақшы görgen bolat ekeniz. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala mınday deyip: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum wallahu gafurur rahim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Peygamberimiz aytat: "Ey Muhammed aytkın ümmetine, egerde sizler Allah Ta'ala'nı süýseňer, meniň aytkanymyň kılgıla. Yuhibbukumullah, sizlerdi oşonda Allah Ta'ala жақшы göret. Ve yaghfir lekum zunubakum, sizlerden günöňördi keçiret. Wallahu gafurur rahim." Çındığında Allah Ta'ala keçirimdүү, ırayımdүү zat deydi. Demek ummatda bir toğandar biz Allah Ta'ala'nın çыныğı süýübüz desek, anda en birinci Peygamberimizi жақшы görüp, anı süýüp, anın aytkanını kılşybız gerek. Ekinçisi, men çında öyle Allah Ta'ala'nı жақшы görömünbü desek, ekinci belgisi Allah Ta'ala жақшы görgen nerselerdi, Allah Ta'ala жақшы görgen adamdardı жақшы görüşübüz gerek. Allah Ta'ala kimleri жақшы göret? Allah Ta'ala alımları жақшы göret. Allah Ta'ala takva adamdardı, salih adamdardı, tüz yürgen adamdardı, Hudaýyň aytkanyn kılgandardy, namaz okugandardy, zekat bergenlerdi, sadaka bergenlerdi, oroza karmagandardy жақшы göret. Allah Ta'ala жақшы görgen adamdardy biz dağı жақшы görsök, oşonda biz Allah Ta'ala'nı çыныğı жақшы görgen adam bolat ekeniz. Üçüncüsü ar-rida bima a'tallahu ve ma yemna. Üçüncüsü Allah Ta'ala bizge bergen nersege dagın, bizden tıyıp koygan nersege dagın ırazı bolu, bul çыныğı Allah Ta'alaga bolgon süýүү eken. Bir nerseni kaladyňyz, birok Allah Ta'ala sizge oşol nerseni beribedi. Bir nerseni kalawadyňyz, je bolsam bir nerseni estediňiz, bir nerseni eňsediňiz, Allah Ta'ala oşol nersege jetkizdi. Allah Ta'ala bir neçe nerseleri sizge berdi, bir neçe nerseleri bergen jok. Oşulardan bardygyna tegiz ırazı bolup jaratuşum, maga emneni tandagan bolsa, men oşoga ırazymyn dep jüregiňizden berilip ırazı bolsaňyz, demek siz çındygynda Allah Ta'ala'nı жақшы göret ekensiz. Dördüncüsü, Allah Ta'ala'nın sözü bolgan Kur'an-ı Kerim'di жақшы görүү. Anı berilip oku, anı jattoo, anı ugu. Har birimiz özüden sorap göröýlük. Biz çındygynda şunday uluu, bizge köpdögön nematlardy bergen jaratujubuz Allah Ta'ala'nın çındygynda жақшы göröbüzbü? Egerde biz çındygynda жақшы görgen bolsak, oşol Allah Ta'ala'nın sözü bolgan Kur'an-ı Kerim'di biz жақшы göröbüzbü? Kur'an-ı Kerim'de okuýubuzbü, jattaýbızbı, anı ugabızbı, aga amal kılganga hareket kılabızbı? Uşul surooga dagı жооп bereylik. Egerde çındygynda biz Allah Ta'ala'nı жақшы görsök, demek biz Allah Ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'ini жақшы görüp, okup, içindeki buyruklarına amal kılıp, ugup, ar daim oşo menen jaşaganга hareket kılat ekeniz. Beşincisi, жақшы amaldardy kılуу. Oşul orozodan keyin
жакшы сүйлөгөнгө, садака бергенге, намазды убагында окуганга, жакшы мамиле кылганга аракет кылдык. Орозодон кийин башын ошол нерселерди улантып кетишибиз керек. Ошо орозодон кийин ар бирибиз өзүбүздөн сурап көрөлүк. Чындыгында мен Алла Тааланы жакшы көрөмүнбү? Жакшы көрсөм, кайсы жакшы иштерди кылып жатамын? Жана валиттисафу бил ахлакил хамида, жакшы адеп ахлактар менен жашоо. Адамдар менен болгон мамиледе үй бүлө, бала чака, кола кошуна кайсы жерде болсок дагы жакшы адеп ахлак менен жүргөн болсок, жашаган болсок, ошондо биз чынында Алла Тааланы жакшы көргөн болот экенбиз. Алтынчысы, Алла Таалага шерик кылбастан Алла Тааланын өзүнө ихлас менен ибадат кылуу. Алла Тааланын өзүнө ихлас менен моюн сунуу. Алла Тааланын өзүнө жакшы көрүү. Алла Тааланын өзүнө ибадат кылуу. Андан башка эч кимден жардамды, андан башка эч кимден коргоону, андан башка эч кимден сактанууну сурабайт экенбиз. Эгерде биз чынында Алла Тааланы сүйгөн болсок, Алла Тааланын өзүнө хас болгон нерселерди эч качан Алла Тааладан башка нерсени шерик кылбайт экенбиз. Жетинчиси, Алла Таала менен болгондогу байланыштагы ырахат. Эгерде чындап биз Алла Тааланы жакшы көрсөк, намаз окуганда, сажда кылганда, дуа кылганда, Алла Таалага кайрылганда биз ырахат алат экенбиз. Жүрөгүбүздө, ичибизде, оюбузда, акылыбызда бизде ырахат пайда болот экен. Жеңилдейт экенбиз. Мен Алла Таала менен байланыштым. Алла Тааладан сурадым. Алла Таалага жалбардым. Алла Тааладан кечирим сурадым. Тооба кылдым, истигфар келтирдим деп ар бир кылган ибадатыбызда, истигфарыбызда, тообабызда, намазыбызда, садакабызда кандай жакшы иш кылсак, биз ошол ар бир жакшы иште ырахат, Алла Таалага кайрылууда жүрөгүбүздө ырахат тапсак, Алла Таала менен болгон байланышта жүрөгүбүздө ырахат тапкан болсок, демек биз Алла Тааланы жакшы көрөт экенбиз. Ар бирибиз карап көрөлүк биз. Алла Таала менен болгон байланышта намазыбызды тез окуп, тез кутулуп кетейин деп атабызбы? Алла Таала менен болгон дуабызды тез бүтүрүп коюп атабызбы? Же болбосо жок, Алла Таалага чын жүрөктөн берилип, Алла Таалага кайрылып, ошол Алла Таала менен болгон байланышыбызда ырахат таап жатабызбы? Эгерде ырахат таап жаткан болсок, демек биз Алла Тааланы жакшы көрөт экенбиз. Сегизинчиси, азыр айтып өттүк, ибадатта. Алла Таала менен болгон ибадаттарда ырахат алуу. Ар бир кылган ибадатыбызда биз ырахат алган болсок, демек биз Алла Тааланы жакшы көрөт экенбиз. Алла Тааланы чындап биз кулчулук кылып, чын жүрөгүбүздөн берилип, Алла Таалага кайрылып жатат экенбиз. Чынында биз Алла Тааланы сүйгөн болот экенбиз. Тогузунчусу, эгерде биз кайсы бир жакшы иштерге жетишпей калган болсок, намазыбызды убагында окуй албай калдык, садакабызды бере албай калдык, жакшы адеп ахлак менен жүрө албай калдык, кайсы бир убакта нафсибизге, шайтанга азгырылып, жакшы ишти кыла албай калган болсок, жүрөгүбүздө кайгыруу, капа. Мен намазды убагында окуй албай калдым. Мен зекетти бере албай калдым. Мен орозону кармай албай калдым деп, ошол ибадатты кыла албай калганыбыз үчүн кайгыруу пайда болгон болсо, демек биз Алла Тааланы чындап жакшы көрөт экенбиз. Эң акыркысы, 10-чусу, кайсы бир жерде Алла Тааланын буйругу аткарылбай жатса, кайсы бир жерде Алла Тааланын кайтарган нерсеси болуп жаткан болсо, жүрөгүбүздө, төпкү жүрөгүбүздө, оюбузда, акылыбызда, ушул жерде Алла Тааланын айтканын кылсак жакшы болот эле деп аларга айтканга, жүрөгүбүздө ошол жаман нерсеге, жаман ишке кайгырсак, Алла Тааланын кайсы бир буйруктары аткарылбай калган болсо, ошого жүрөгүбүздөн берилип кайгырган болсок, демек биз чынында Алла Тааланы жакшы көрөт экенбиз. Алла Тааланын буйруктарынын аткарылышын кааласак, кайтарган нерселерин кылып, биз дагы айлана чөйрө дагы кайсы жерде болсок дагы башка адамдар дагы аткаруусун кааласак, чын жүрөгүбүздөн берилип, эгерде аткарылбай калса кайгырсак, демек биз Алла Тааланы жакшы көргөн болуп эсептелет экенбиз. Ушул 10 белги ар бирибизде болгон болсо, Алла Тааланы биз чынында жакшы көргөн болот экенбиз. Алла Таалам баарыбызды ушул орозонун аягында дуаларыбызда кабыл кылып, адеп ахлагыбызды, жүрүм турумубузду оңдоп, өзүнү сүйгөн, чыныгы өзүнүн кулдарынан кылган болсун. Алла Таалам орозоңуздарды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.